mie trɔ le wo yome. Nu yiwo katã medo ŋkɔ ɖe dzi o la, mie trɔ le wo yome. Mie do gbe ɖa. Nukpenu yiwo katã le míaƒe agbe me, yiwo ke ahe vlodoa me va, wò asi sesẽ ne ɖe wo dzo. Be wò ŋkɔ ŋuti ne wòakɔ, ye wò fiaɖuƒe ne wòava míaƒe agbe me. Bubu na wò lo. Wòe nye fiawo dzi fia. Le wò xɔxɔnu la, gbɔgbɔ aɖeke mate ma ƒo nu. Alakpa ŋusẽ aɖeke mate ma wɔ dɔ. Dzimaxɔse be gbɔgbɔ aɖeke mate ma wɔ dɔ. Wòe ɖo nyuie be awɔ na wò dukɔ. Eye naneke mate ma nɔ te ɖe mɔ dzi na wò. Wɔ nyuie na wò dukɔ, fofo ma wò. Wɔ nyuie na wò dukɔ. Wò dukɔ se bena ale yi ke ne le blema la, nenemae ne gale fifia metrɔ na o. Menye Mawu yi ke yina gbɔna o. Mawu yi ke ne nye la nenema koe ne gale. Le sia ta, ale yi ke wo se yo va gbɔ o la, ne nɔ nenema na o. Nane wo nya ne kɔkɔ mi. Wo nya ne ɖe mi dzo ɖa le míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ teƒewo katã. Wo nya ne do ŋusẽ míaƒe xɔsewo. Wo nya ne yɔtɔ mi le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Hallelujah. Amen. To kuku ɖeɖe mea, mina miana anyi. Hallelujah. Mawu ne yra mi geɖe. Medi bena miate nu kple ku ɖe nya ɖewo ŋuti. Tam ko la, mia ado gbe ɖa. Hallelujah. Madi vevie be mia katã miaƒu miabe Bibliawo le Marko ƒe agbalẽ eta 8 me. Marc chapitre 10. Mia axle nu tso kpukpui 49 tsɔ yi 52 dzi. Verset 46 à 52. 49 tsɔ yi 52 dzi. Afi ma Biblia le gbɔgblɔm na mi bena eye wòva Jeriko, eye esi wòdo go tso Jeriko kple eƒe nusrɔ̃lawo kple ameha gã la, Bartimeo, Timeo vi, si nye nubiala ŋkuagbãtɔ la, bɔbɔ nɔ anyi ɖe mɔto. Eye esi wòse bena Yesu Nazaretitɔ lae la, ede asi ɣlidodo me le gbɔgblɔm bena Yesu, David vi la, kpɔ nye nublanui. Eye ame geɖewo blu ɖe ta bena wòazi ɖoɖoe. Ke gado ɣli geɖewu tsãtɔ bena David vi la, kpɔ nye nublanui. Tete Yesu tɔ ɖe tsitre gblɔ bena miyɔe ɖa. Eye esi woyɔ ŋkuagbãtɔ la, wogblɔ nɛ bena nawo dzi ne nadze eme. Tsitre ele yɔ wo. Ke esi wòɖe eƒe awu ƒu gbe la, etso hiã va Yesu gbɔ. Eye Yesu xɔ dzi gblɔ nɛ bena nu ka dim nèle be mawɔ na wòa. Alléluia. Enyati ŋuti medi be miaɖe ŋgble ku ɖoa, ele kpukpui 51 me. Fi ma wogblɔ be eye Yesu xɔ dzi gblɔ nɛ bena nu ka dim nèle
be ma wɔ na wa eye ŋku agbatɔ la gblɔ nɛ bena Rabuni bena makpɔ nu medi bena makpɔ nu eye Yesu gblɔ nɛ bena hei wo xɔse la de o eye enumake la wòkpɔ nu eye wòdze eyome le mɔ la dzi. Amen. Eye Yesu gblɔ nɛ bena hei wo xɔse la de o eye enumake la wòkpɔ nu eye wòdze eyome le mɔ la dzi. Alléluia. Mebe miabe biabia yi ke ŋuti mi la a dengble kuɖoa enyi nuka dim nele. Yesue le Bartimeo biɔm bena nuka dim nele bena mawɔ na wɔ. Alléluia. Bartimeo be nɔnɔmea la menyi nɔnɔme yi ke le wawla yo medadze obe nyi nubiala ŋku agbãtɔ eye na ame ɖe be ŋku gbã la ame sia ame do dzesi bena enyi ŋku agbãtɔ eye tsɔ bɔ ɖe dzi la enyi nukɔ enubiala eye enu geɖe miatem aɖe le nya me tso ale yi ke Biblia gblɔ bena ese bena Yesu Nazaret tɔ la va yina eye mezi ɖoɖoe o megblɔ be wòkpɔ mi ɖe asi kabita wɔn ne bava yi o amewo abe nuwo ko wɔna tsa mi nya be gbɔgbɔ kɔkɔe alo gbɔgbɔ vɔ̃wo sɔ le wɔe edo dzesi bena Yesu ye nye Mawu ƒe vi la eye wòdo ɣli be Yesue David vi la Yesue David vi la xɔ nam. Ema nyi afɔɖeɖe gbãtɔ. Biblia bena amewo gblɔ nɛ be nukɔ ne wɔ nuka o ne zi ɖoɖoe. Eyi me ke wole gblɔ nɛ be ne zi ɖoɖoe aɖe nuka wogawɔ egba augmente voluma. Yesue nuka ye le to nɔ be wo ne zi ɖoɖoe o. Nɔnɔme kae le gblɔ na mi le miaƒe agbe me be zi ɖoɖoe. Zi ɖoɖoe gɔme nyi bena menyi be no be ame ɖe ne zi ɖoɖoe mi gɔme nyi bena ne bɔ nugbalo koe o lo. Da asi le nyawa ŋuti. Enu yi ke nye tɔ o. Ame ɖe la te ɖu fe ɖe ŋuti o. Ega gbogbogbogbo vɔ aɖe gblẽ do kpo. Ne va glo a la be nukɔ. Da asi le nyawa ŋuti alo. Enu yi ke nye tɔ o. Ne ɖo la xɔ wòanye héritage na o. Ne le wɔyega do kpo ala be nukɔ. Da asi le nyawa ŋuti. Eye wòle to na Bartimeo. Lâche l'affaire. Nu ka ye wɔ ya nagate ma kpɔ mɔ na fifia o. Ŋku gbanɔ. Nu biana le nyi. Yesua ye wa miaƒe tɔ ye amegã be nyi. Ye wa va le yi. Fifia wa va le do ƒo nɛ. Da asi le nyawa ŋuti menyi wo mi le di o. Alléluia. Da asi le nyawa ŋuti. Alo nɔnɔme ɖe me ke xɔse le asi wo be nɔnɔme ala te va trɔ. Vɔ enu ala nɔ gblɔ le me wo be da asi le bon m'de fo no ne ŋgba trɔ tsã m'de fo. Alléluia. Kaka Bartimeo se nyawa nuke wa Yesu ye. Alléluia. Nu ka dim ne le o. Enya sesewo le nya ya me. Enya sesewo le nya ya me. Ebe eyi me ke wo ye di wo la ɣli dom ɖa Yesu se eƒe ŋkɔ. Alléluia.
Novio agbe amedo ebe seu. Agbe amedo nko. Yebe seu. Amedike Yesu gblero ebe nko. Nemi puera wa onko. Wa hui nami. Nemi biola wa onko. Wa nami. Nemi bera wa onko. E seole. Nonome te le de pede. E meke bati me ola te no te fa ba. Mble o me ma bonu are. Cham bonu. Doma ya Yesu be nu sro lo to no na jibe. Bonu le fun. Enu ti kora pe to. Bati me ola te glo. Ela te no scandaliser fa. E ben po. Amo be oni Yesu ba me po nke enye kemni nku gbagba no. Nkuvim la sinyo mle bio be Yesu ne onu ya nama pon ke be nu so lo le wora bola onko na be ne ari majo tro ya home bo aro eyeji kaka Yesu se benko mi osbe ike be yo Yesu tujuma Yesu msewa ese wane mi yeji a mi la pobe na eva bio enyade fifia obe ebe oneva enu wike wa enyi be nko echo ebe nu bia awu abi de mandia nu bia la ba wa ewo nko ede cho nko cho tangbe enu ike nye mpe be nu le ba gbeme enu ike me koma obe nkontio ela bena enya bena ne yifima ale ike le aime ga tro bonene o ta echo awa chopungbe le Yesu Kristo ben come awu de sia de ike me ko Yesu ben konti le nyagbeme le wagbeme le Yesu ben come mi e de fungbe obi ebe na ike ova Yesu gba Yesu bi ebe na de mu kai tututuye ne le dibe ma ona o hallelujah. Fima me dibe mi ape gbedodora o ne ngole ma novi nous sei ke nana ame nona gbe nous sei ke na bena ame la fondé la lechi la fonkaba ajrado nane kokoko e o le di deke ma gblero mana kpore mia kafla ame yoke nonati ke kuna kafla ero alo ame yoke be chona ka kuna ko nka ina na wona ne mo fofo nka jona kaka obado na fimo aha wa nka la va na kaka amela globo dire pour me wa enya kai wa te ma glone rokio agbe ati kone e kpo be na nka o yimega te ma gba pon mona na ne mo pokpo megale o megale na ne ke dim megale te non kpo be na nu de la ga te ma tro ta e wona nko e la globe evo ma jojo bon ne igbale fi acha ndeke nja do semaine ayo peve se sekwe medaja ameike ja mu atike la wonu ya yebe nya ike be ja no gboro na dokio hallelujah minya bena enuma late enuma journal gbogbo me e journal gbogbo me wu ntila me suicide ebe gbogbo me to e sogbo ntila me to mi on tocha na tema no me manya fifia ema ike ba journal ntila me a
gbɔgbɔvɔwo nɔna ŋgbe dome na amea kakakakakaka elabena amea ŋutɔ le gbɔgbɔmea yebe gbɔgbɔa ewue ɖokui vɔ ta gbɔgbɔvɔ la tutu sɔn bena ne bɛ wɔ nuka o ne wue le ŋuti na me hã ta ame yi ke mele naneke dim fi yi ke me di be ma tɔ asi le nyi bena ame yi ke mele naneke dim tso Yesu gbɔ ame yi ke didi ɖeke mele eme o amea mate anɔ agbe le gbɔgbɔ me mate ma wɔ nuka o adi nane tso Mawu gbɔ. Alléluia. Nous sei ke la na bena ame la no agbe abe Kristo to ene la yenyin ko ame be didi ame be ale ke dole wo ku de ma unti do ale ke le te non po bena nya agbe la ko ma o ben konti ale ke wo le na me gbe la ma no ne ma cho le Mawu si bena akoye fen konti le nyagbe me meni enye tao Bartime o me le mokpom bena le ibe nyonyo ta Yesu ne kpon blanyu na yo me dadia me le kpom bena oh Yesu o pare nyare no na gbenwe nyemu onde pe na me re pe o Yesu ware nkuva gbanam de o la no kpo bena o la da sim ne a aw Bartime o be kakare di enyi bena Yesu yala nous blanu pola ebenye atima wenai nous kadim ne leo de didi ya gale diomea didi Yesu la tema yodo Bartimeo sans lui poser de questions mais d'ailleurs alléluia. Vois, Yesu me le dit ko bena ya yodo e ko. Mi po bena obe eyi meke o yodo vola enu makela e won ka. E jen yo me. E va le bieu bena de nka tututu o le dibe ma wona yo. E la te gbo nya ga po mle di no we so ta ore na npa. Alléluia. Alléluia. Nous tout le dit. Fi kaim le dit soit gbe agbo. E son de fe akem le are, nous kaim le dit tout egbo. De vie awade nous kaim le dit na o. E do ikem le wade, nous kaim le dit tout emo. Ambition. Mi po beno di bebe via enu gbanto ike na be onyana be de via le la mese me ayin ko mama papa no di bebe kongwe dokita ona nya be bebe a le la mese me amese am pona jicho ayin me ko una pa no di bebe mda pa wa mi okata miti na mbla nyu me alo e go nyu be na signes ke mi la nya be na devia mo encore le la mesemo. Alléluia. Ta ne mi va le pole mi afa gbeme bena didi ya le ku nyemba tele hulo nyemba tele onde po nyemba tele dogbe la enu yo ke on ton nya bena e ya nyi responsabilité mi e ya nyi nu yo ke maudasinam alo le dodasi nye me magati ma tro nu yo voa didiam le vawa e go nyibe nane le jo e dolele le wa amere le considère ve considère ton ndudum le jro elle nyorea il y a un problème nene ma tutu o le gbogbo me ba pati alléluia nous kadim nele be maona bedodora me mi achonya ole
amere ike nu tikona agbe atikone mokpokpo me gale si o ekpo bena echo me ya tro ni cho me ya tro Satan ala no me gbe domene la to ne be he wela wurokio minya be fi o me kpobo eleva vo me kpobo edudo me a os bena wa be fi ma be gbogbo odo abi ko donana mo so ame la notere ke ala so ro ki ve de pipa gapo gome pipa la zondi oui ame la notere ke ala no pa amerique o ba do ko ba ti poje pipa gome kaka ola bo pipa zondi vo ela bena mo popo nka e fone le gbogbo mi ma paji ha ne mo popo vona mea na mea me le gale po me gale note po mawu le nono mere moa ba ame me ya do gbera akpobina ame abe gbogbo me be akpe ala no didi ela be didia me ga sinu Devi yoke didi ame sen le wa mola no isukul hana e wonan ko afi wa to la dibe yo akpla nu la e de naf ta enu ya yike Yesu no bia batime ola enyi enu capital yike na chokle bedotora. Alléluia. Yesu bia bena de le noa José la ganoa ni gbachia. No be José amego ni bena ameuma no chotiolo. Ameuma no dima ao. Voi fait e dowame mau be dowame. Kakare di blibo bena mau la gatima de do kifia. Maula gatima se manifester de waganwania. Maune peremiachi. Maune dolimia pe dowame. Maune dolimia pe didio. Ne wele defiaume. Ne wele miame. Ne wele miapakeme. Alléluia. Enya velia ike me dibe ma gbleni bena amebe didi enu ike amele emokpom na la e kure enu ike ame akpo. Alléluia. Batime obe nyame kwemele delo enu ike ame ale di fi ike ame ale yi e kure nu kantio vision enu ike ame akpo. Alléluia. Mi kpobena mia Afrika be dukowa mi kpofike be kpotona mile. Alléluia. Nu ike ame akpo. Amerika to ple Asia to ple amemola chokaka wa togbeo ogble no bena wa weja ni duko yoke aduhe amechi ta makpo Amerika to wa va bia nu gbede o mele ike sibena de ke mia ba feto mia ba megan mi ve dona lo nu si anu iko gblona na mia wede die la ben ko mi on tola mia ba gble ni gbo mi mia te de nu ike mia o kwenyi bena nko ne mia novire ike la wo nua mia onko mia gble no me se aba me peuple ne wa mia to mia gble dome. Alléluia. Amerika yo vumowa ne onya le dure me bena amea gakpo nti dobe wona forgeron beni
kabite benila ola jagwa kekekekeke la tone ben ko va miabe jume mia na obena trozum ko America to ela bena nko nu popo ya le osi bena yo di la ni du koka. Alléluia. Nous popo kai le miabe fome o me. Nous popo kai le miabe me le fome après non la femme me le blon ali ke mi chona nous popo ya dena mia vignon nous vi o me. Mi menyi nous bia lao. Le miabe fome o me mi menyi nu bia la o mi ma sa miabe mti la abia nu vogakela e do la o nyi ne mi ekpokpo no la mi adui adifo mi afon awoto ple mi abasi o mi ma sa miabe dignité de ndudu ta o nu pokpo ka ele mi asio. Nous pouvons même didi atolé. Mi kwa ike Yesu bi ebena nous kae ne le di o. E don na mbe ko, me di be ma on ko. Me di be ma bon. Me di be ma bon. Ame yo kata zokple maou le Bible ame. Maou na be vovo toto va o ple wa no vi o do me wa be contemporain do me la. Maucho nous popo ple didi a cho de ome mi po Joseph le novio de me ebe me coudrin me po bena mi elugbofe eye elunyala etitre mi abe luo kata o mure ba come novio be comment be nene me poema non viu kae ne po frère Gisin kae ne po sœur kae ne po. Alléluia. Non me tatare me po me no blona après mi no asenka nous toi ame yo ke pour na tennis me glo le fia po Serena Williams Venus Williams ameibo meke nyonu mo ntuma kple sra odni devi mo la he mo meila ameibo matema fo tennis kudo yovo ela bena tennis popoala enyi yovo minyaba America mo mea yovo ameibo matema o yovo benu ta ame ade ke matema bui han bena ameibo vi la pratiquer sport makaka la vani champion. Egbelona ntuma ne fon gardien oni na zando ne fon entochona hu la gblo de vio la no dicha be de vio champion oni de vio me potiolo 6 ans 8 ans e ben ko champion oni be champion mi le pore ke mi ho mi pere onti mi na mi entraîner onam amere ko na e to na be mi menya nu ike mi le gumo. Devi me poti o bogake ekponane o va le bien ben ka o be le fian fu devi o nene ma eto no benare il me le fian fu il est o enu ike o nya il est na bena o ja jereko. Alléluia. Bode nu le Joseph be me po bena nyelu anote mio kata mi abe luo onko oja umu no vi obi ebe dene le globe na iya du fiare mi adia ebe me boy. Alléluia. Nous kaemi po nous kaemi le ditimo. Alléluia. Et nous y a anakpo les Bibles amen. On va se gomme bena. Non non mais ike me ile be ime le divioa
menyi nu koyo Maou va webenku e oglobe Yehowa me poisson me poe ne le choe namla ma choe anao Alléluia et nyonu ya cho ne e me ke me pon mo la nu ka wona avi po be fana mi ogle alo ela bena obe esra nu so abe sro no kwe aruru mi o ya vile mi asi obe yo mlo mi wa mi o si po vile Alléluia avi po be le fa no vio ne me po nane o la enu yo kata mo le wa ela he dole le va no gbalo mais abe yo tati gavo yo weya yo flapper le fille reke et nous on kata réseaux sociaux amène la soeur nous a derrière statut dit ben on vient de sortir comme ça on l'a dit famille oh kaka me be java nyona elle a ben encore naneke me pok ma o me pok bunkuna et il me ke nyon mi asenya ya comme bena e vidi doya ike ma o chonama de nyɔnuwo katã o evidi dɔ alo asi vɔnyea la matsɔ vidi dɔnyea tsɔ na Mawu bena evi ke la va mlɔ vidi dɔya me la nye Mawu ƒe nunana ekpɔ nane eye didi anyɔ le me wobe gama me la les visions étaient rares la parole de Dieu était rare Wogake nyɔnu ya ɖeka eye gbedoxɔ me Amérique me fia gbedodorɔ Amérique me gblɔ be wɔm titi dɔ eva blibɔ le fi ma Elia yi ke nye Mawu ba me kpɔe be ahanunu ne ga mui ne Elia gblɔ nyawa nyakpɔ ɖe ke nyɔnua le do gbe rara egɔ nyi be ɖe yi ke wo le do gbe ɖa Elia va kpɔe keka be ame normal Ike le be sanso mea mate wonko a onenemo Alléluia ne le pona no de mini prophète re gbo na yo on to gbe la tu do ki o le home on to we la gbe na no nyɔnu ike obena Elisa na evi obe vi me le 600 Elisa na evi so ka we devia vale do ka devia ku esra bi ebe na de nusia nu le ignore a ebe nko nusia nu le ignore Alléluia efi ya nu ke o le di obo ma yi ma ve pon ma o ma me ma o nko ma va o se be nyonu ma yi ma ve pon ma o pa me ma va Ma m'avait pas m'envoie même pas. Mais d'assez à vivre femme béo. Oh, nous qu'aime de on a béo. Nous qu'aime de on a béo. N'y me le dit au kaka de kaya qui me dit tiens. Oh, m'avait pas m'envoie même pas. Et soit bien, est-ce que tout va bien, vous? Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Nous kaimi bon. Au de cas que là, Yosef are novio kata on le sebe. Obe de kadea. Mi bon finalement, mi bon ko va on est. Alléluia. On tord de cas que quoi. Au de cas que quoi. Fima me nous titi do ba gbe à la vallée. Fima me bedudura ba gbe à la vallée. Fima me Bible a ba gbe à la vallée. Do gbe la to na ma obena de restaurer fenye. Restaurer fenye. Mi ko bena agbe a be nu jora medio oba enu ike oba ona nyi bena oba fina nu ya le miasi. Devide ike le vife me me kponya na neke ola menya be échec le ta pour lui tout est possible. Et il mi no vife me ami gbona ba je veux devenir pilote d'avion. Ah mais alabo je veux devenir médecin. Me dit be matrozu dokita. Non labo me dit be matrozu a me gaya reke pour fifiare egbemere.
Fika mi le nan mo. Alléluia. Ameru yo que trop dime. Ma o fe gbogbo wo do le wa pe dime be ah me senti le dokunya me mena ma o di la sam. Ma o di la sam. A cho de nou fo. Ma o di la tout digne arrête ka tu vas. Fika mi le na vision mo. Alléluia. Alléluia. Amede ike nous pokpo ya no esi eye vie déterminée ya no e va gbemela ye nye Paulo me di be mi akle na no le Philippe to fa agbaleme kwa mi anote eye mi adogbeda. Alléluia. Philippe to balgbale et agbanto. Philippiens chapitre 1. Yesu manomeo o manomeo Yesu nye didi nyebe Yesu ma oh no Philippe to pa gbalek banto pour qui a sekelia et la bena menye bena esia atro azu agbe hohonam to mia fe kuku dede pre Yesu Christo fe gbogbola fe kuku pekpekpe de nou me le nye la lave vie ple mokpokpo la nou be nou magakpem le naneke me o. Alléluia. Hey. Ma troch le fimana. Ebe le nye la lave vie ple mokpokpo la nou bena nou maga onkao magakpem le naneke me o. Bible ele glelo. Mama. Ebe nou magba kwem le nkamo. Nanekemeo. Hafi bon me chua dide fe blibola kata bena alesi wono nadala nenema ke wano fifia ha be wawo Kristo kan de nyenti lanti edanye akpeme alo ekume. Ukui blave vore kelia e la bena nyela Kristo enye akbenam eye eku enye vide ke ne nye akbenono le ntila me na nye dowo chi akula nye menya nusi matia le eme o ke nyela e la bena nyela Kristo enye akbenam. Alléluia. Car pour moi, vivre, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Nane kokoko na merela no agbe. Nane kokoko na merela no agbe. Eye ele vevie bena na nani na cho paper na cho big eye na ngloe Paulo bena edanye nye kumeu edanye nya akpeu nenye nya tonyela akpe ikemelela Kristo
Alléluia. Vois, elle est de nami. Elle est de agbea comme nami. Alléluia. Nele y morgue. Kaflalo. Nele y morgue. Semaine à mer, au 32 ans. Et tous les universités, 32 ans. Mais Seigneur me dit, Minya bena nemi le Seigneur moi, elle bena na butame quoi, parce que ma globena nous kaentie ne la akbedo. Nous kaela te définir akbewo. Yenye antroike le dichale samea ne gogo wa fegboa wa globena afe ala o la bena enu yadeke. Alléluia. Alléluia. Eh bien, pour moi, vivre, c'est Christ. Nous, y kentie wole akbedo la, yenyi benan ko. Christo. Christo ben ko ne waiti. Ta nemi kheta mea, ole globe obe, o amero ole gloma unya. Ela bena okpo bena enu ole jore dio ebo ekenyi ya itolemo nenyi bena ola ke gblepo bena Kristo ben kone wa idila ya kpotijo ela bena ya gbe katala Kristo. Alléluia. Amia edo focus de na ibagbe edo déterminé ke me le branlé o Amérique me ya glonya e ko tira de refo agbowo we be amewo an gbere wan ti yin sopa nya won va le glona me gbe wan Amérique ma ona ne ke tire wa de e la be yi va gbe ale won ko tado chimlenti enye kpode unami. Ne enu yo katami le agbena me kure Kristo nti wa minyabena sans de kemele mo nenyi edo ike me dila ho me kure Yesu nti o devi obe dedi nono me kure Yesu nti o nyanyabele senya gomo devi ya de kebele no agberoa me kwe bena me de ke Yesu be odola no e. Alléluia. Yesu bru bena to nye asichacha mea mau pe fiadupe la alo ma pere e fiadupe la be do aba kpadenti yentie me fondo yentie me yido nsende me le zonde. Alléluia. Mikbo Jacob le Laban ba fe mea sister me le glonya no obenan ko nke Laban wona ne ya Laban ba me dira tu fene o me le dira tu fene to changba e ba wu Jacob va to ne be fifiare fo e todi nye ne nyim va le perenti o onyan ke miawa elnawa ya nyim le di de gbo ne on totia ne yibo ele dia ne o di yibo a maso de ka maso yibo ne heto a ocha na ta oma. Alléluia. Le numa mea eike Jacob ni mau pe fiadu pe la be gomen be de que magroma enye mau fiadu pe la be ambassadeur eja edola de mau fe gagner ple mau fe alliance afia le Laban ba pe mea mau défier benane lao oja gere eni amela ne cho ati cho dare kona o me ngolo na enma la fire kpolo o me ngolo la akpade ade kemo me so ele la ni tore kecha gbo me so la fire ko mau de lu kichofie
eyi me ke wo wɛ la no tia be elãwo ne di ŋɔtaŋɔta la ela wɔ ati atsɔ fiɔ atsɔ da ɖe elãwo ne elãwo dzagbe ɖo me ko la elã yiwo ke ŋusẽ le woa sia ne wo dzagbe wɔ nu ya kpoa etsɔ ne dana ɖe Mawu to ema me la exɔm ka o trupua keke le Laban va le kpɔ bo et finalement elã yiwo dzo va le die egba va trɔe ke bo yadzo trɔe ɖe ke Mawu trɔe alléluia ne Mawu va si le di o Mawu be alliance le di o la afi yi ke wo atafo le afi yi ke wo ade o de to le la Mawu la wo ŋkɔ ela na afi yi ke na to ato me do alléluia alléluia eh bien pour moi vivre c'est Christ. Nanentie ne va le yiro. Nanentie me va le yasiamero. Nanentie me va doamedo. Me va be ma va comment ben konti. Me va be ma obe fiadu pe ne wava. Nanentie me di be devi o fa gbe ne to voro. Mi atogbe o subo nu ba icha. Ma we va kpɔ nublanui na mi. Me di be na nye gbakple wo la miasubɔ Yehowa. Miasubɔ Yehowa. Miasubɔ Yehowa. Alléluia. Nane ke me sese wɔ na ma wo lo. Nane ke me sese wɔ na ma wo. Me gblɔ na Hélène Keller be nya le fie. Allo. Ame sia me dzesi Nick ɖeke ma Nick Vusnitsa lo ɖeke yɔne ma. Pastor yi ke alɔme le si o. Aforme le si o. Ame kpoti ŋutɔ koe le. O dzesi nyuie alo. Alléluia. Exemple au bon. Exemple au bon. Nyanye la gblɔ be me kan le yi ke wo le o. Me kan le yi ke wo le mɔ pe. Alléluia. Bɔne Satana dzagbagba kakakaka bena edzi de le ƒo. Ongba le nɔ te kpɔ nane ke o la. Ewɔ ŋkɔ. Enua situation ke me belea nenema koe wɔ me. Vevietɔ miadzi la o. Vevietɔ miadzi la o. Alléluia. Nye la, nyagbe la. Yenye Christo. Miaga kle Philippito etaton pour mia dogbeda. Me di be na dogbeda. Pour ya didi viere me de kukune le ya peu mea. Philippiens 3 na kle cho 5 à 14. Pour ya ke mi ma kle didi re neneo. Me di be mia kle pour wie felia ko. Pour wie felia so wie enelia di. Alléluia. Abigail. Néopia, tu as ouvert Philippiens 3? Ok. Il faut lire à haute voix. Philippiens 3, versets 12 à 14. Alléluia. Alléluia. Christ to ba gbe a enyi ra dome ba gbe. Pour que gagner vie solitaire ba kle mao.
enya profond me le glolo. Alléluia. Mi kusron mi la tenani mi le dogbera mi le no. Voir nanoa elle be on ton a réglé pleinement. Alléluia. Alléluia. Ne menyi nene wa ne nova joa ola be ke chan wori ke chama wori ke ah. Enu ike ogblona mawu a azonli wa me o la sonli. Funu o la note sesele wa. Ne menyi nene wa ola kula mo ro pe. Alléluia. Ebena le didi ame bena nyagbe ni Kristo le nu popo ike me pota enu ike me wona lala ebe menye de nye asi suedi hoho alo mezublibo hoho o ke eyo me timele bena negbe de konye asi la su nu sike nu ti Kristo han fe asi su dinye do la chi. Première requête de prière. Alléluia. Ebena nyemele globena fike nyambado Paulo ele pompolo. Ebena fike mbado ya nyempole globo be fike nyando ya me le top vo. Mais un master, mais le top niveau. Nyemegba hiande ko ebe ah. Mais le didimetim, mais le didim vevie bena. Nous ikenti tae yesube asi soudinye la. Nyeha nyasine wa encore. Le switch. Alléluia. Alléluia. Elle est fiomi bena Yesu la tema onane la gbeume Yesu la tema démarrer nane ba pleo voga ke didi ya ne ba do afide la didi ya magano la meo no be on subo ma ucha enu kata no la tole nkume no ebe aw nyasi me po swedio ni me po do afide ke na mo be ma note o mais dis bena nanene gereti mena frère Gislain on laisse nkonya mais dis bena nanene gereti mena sœur mais dis bena nanene gereti mena ebe nyasi me kpo swetio be nu ikenti tai Yesu ba si sudinye la nyeha nyasi ne wonka ne swedi ukui 8 et tonlia ebena novi nyeo nyento nyeme budoku nye bena nye asi suedi hade o ukuye nelia ke nous de cas komenya nous de cas komewona ukui 14 à français mais je fais une seule chose nous si o le megbenye la me wona nko grand frère me nglobe o ebe nous si o le megbenye la me nglobe hafi nous si o le nkonye la nyamele mele jesido pe yo metim yidase mau pe ameyoyo le difo pe dirudu fetula di le Kristo Yesu me. Alléluia. Ma une peremiachi. Ebena nu yo kata jova yila me nglobe o edani nyo edani fon me nglobe o foga ke mele duti mesim be nyasi ne su mau be yoyo be fetu ike odo di darinam la be nyasi ne switch nyasi ne switch nyasi ne switch. Alléluia. Hike ike me mi le fifi la ya distraction be hike me distraction amero do ebena e gaike yo di la kwa nuke o so ja so poga
Amegbeto be distraction. Nous ikoawo ade amo jorale wabe tado dinu dia eye o le wo so le won ko so le gboga tane mi le distraire wa nke be le générer na o ega eye enu ikele na gale hia me wu fia ni distraction me daja na mere do bara nke nti amo le do bara le yo na me nu aha njagba butame be echomele isi do la odo ne chomore. Alléluia. Distraction. Elle est bien nyabe fika emele yo. Fika emedo, fika emyabe son depuis ale yo. Fika emyaba pe ale yo. Fika de viole yo. Fika e doi kemele wa fika emele yo. Asi kemi le chare do pe kemi raso do. Fima me nadasi na nyabe na mele ya fire. Mele ya fire. Ma on est pere mianchi. Bina mianchi tre mia do gbera. Ebe me ngolona be nu yo kata chova ivo. Me chona nyenku danare nu yo ke lenkonam be nyasi ne su fetu ike mau yesu do dari fetu ike mau drado di darina ebe mele dimbe na ale ike yesu ba si su dinyela ni ha nyasi ne suiti be dodora banto tona yesu bena ne restaurer dit le ife akpeme ne restaurer dit ble nu popo denko ne na ne iben ko ne wa po enu gan yo ke o jirado darina de kukune be yesu restaurer dit le nyakpeme Yesu restauré didi le nyakbeme. Yesu restauré didi le nyakbeme. Yesu restauré didi le miavio fakbeme. Yesu restauré didi vevie benama nye nu ike maudum doda anyigbati be manye. Yosef tona novio be boda nyeade. Nye me va to bobena domle me ni vode me afire fi mai me di be mai nye me va be manye kufiato nye me va be manye amekurao nye me va be manye ameke fuadi do kwio nye me va be manye ameke odi oda foto e yo so anti by now aw maudo tamedodo le nyagbenti Yoshua to no be aw ne mi o mi dibe ya subo de nye anye gbakle nye afela mi asubo Yehowa do tamede mi anchi e Caleb glono be aw mu ka glomi lo ne Yehowa be nu nyomia ne mau be mia be nu nyo Yehowa nkola mi ayi eye mi ahwe maudo tamede nyagbenti maudo tamede nyagbenti Yehowa mau fe gbogbo restaurer nye didi 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 le Yesu Christo ben come bunyen ko onglori ben len keke mamle o mela soreo akpontega les jeunes auront des visions les bokokokwebedoota Yesu vunyenukuo le Yesu Christo ben come ebe amevi glonyadi owe aglonyadi
nyadi. Owe agblɔ nyadi. Je suis une personne déterminée. Ameike do tame ye menye. Ameike do tame ye menye. Ameike do tame ile zɔzɔm yi ɖe Mawu ƒe nu yi ke wòɖo ɖi da ɖi na ye menye. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Mele zɔzɔm le Mawu ƒe tameɖoɖo me. Mele zɔzɔm le Mawu ƒe tameɖoɖo me. Nyaƒɔwo dzɔ, nyaƒɔwo li ke le Mawu ƒe tameɖoɖo me le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Nukpɔkpɔ de ŋkɔ le asi nye. Nu yi ke amewo mekpɔ la to Yesu Kristo yi ke fɔ to ametsikukuwo dome be gbɔgbɔ me la mekpɔe, nye ŋkuwo kpɔe, nye ŋkuwo kpɔe eye mezɔ tuta nu yi ke Mawu na mekpɔ me. Ebe nu ɖeka mewɔna yenye be meŋlɔa be nu yiwo katã dzɔ va yi. Nu yiwo katã dzɔ va yi. Nu yiwo katã dzɔ va yi. Nu yiwo katã dzɔ. Nye susuwo katã nɔna enu yiwo ke Mawu dzra ɖo ɖi da ɖi nam. Togbe la be ne bla akpa na wo kple ŋusẽ, ne bla akpa na wo kple lɔlɔ̃nu. Elabena eyae wɔna lɔlɔ̃ didi kple lɔlɔ̃ gbakpe wɔwɔ sia le mia me le eya ŋutɔ be lɔlɔ̃nu me. Serre-moi de force. Serre-moi de force. Serre-moi de force. Serre-moi de force. Black banana kple ŋusẽ. Black banana kple ŋusẽ. Black banana kple ŋusẽ. Black banana hamea kple ŋusẽ. Black banana nunɔlawo kple ŋusẽ. Black banana ƒomewo kple ŋusẽ. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Na wo Yesue bubu na bubu na o Yesue bubu na o wenye blema mauma si metrona gbede o nye bubu na o ide ma vome wenye blema mauma si metrona bede ao nye bubu na Yesu owe dom se ekloyo katã le anyitse. Yesu owe dom se aboyo katã ŋuti kɔna. Edi yo katã edi ɖe le wo ƒo la owe dom se mi. Gbɔgbɔ yiwo katã nana bena amewo se suicide na spirituellement.
Yokena honhora de keme ganona omela. Mie blodo ta. Mie benu le upo. Kachacha de keme gale mie o bakle o dome. Ela bena mie chom ya do kyo na. Yesu owe hu mia ben ku. Mi kpo nu yike amu me kpo. Le siata mia ba son li zozon tovo. Mi kpo wo lolon ku de mia pa penti. E tamedodo ike ne do de mia pa penti. E tamedodo ike ne do de mia avion ti. E tamedodo ike ne do de mia ba si chacha onti. E tamedodo ike ne do de mia be do onti. E ye ne chom sen de mia me. Mi dak be now. Mi me gale abe ale ike mi va neno. Owe don se mi. Owe renforcer mi abe musclo. Owe cho didi se sie de mi ame. Abe amako se o ne la. Mi titre. Be mi awo wololon. Le Yesu Christo ben come. Amen. Ma une ira mi gede. Ne mi ma aho.